Caxton. Yes. Na Munyeki wao. Yani no mwe. Oh, ni mundu na isha nyina. Isha nyina. Come on. Akiri gwa betagwo. Yusi yake ndo getagwo riri. Alikuwa tutukiaria horo juu ya kameme-ini bigiriri. Unclaimed, it's called unclaimed what? Unclaimed financial assets. Yes. Na gukire authority ria ndiraga na indo icio. There is the authority. Eru niyo koragwo na indo iria cikioikaine ni thirikari. Na niyo matakorwo moikaine ni matigeirwo. Yes. No ni gukire unclaimed finance authority. Iria koragwo local. Yes. Iria ni njiguaga. No muoni. Thagwa ni akoragwo misiani ri. Misiani. Njiguwa he mugunda irio. Mundu niki agikorekaga misiani. Miaka ya tene. Watari wesi arera ukire. It's a very remote place. Very remote. Wanajua kama mumagira mugije umathia. Na ndidi ndamenya. Ito ndo wa intercount ni okirugamaga. Yes. Ni andogwa ni misiani ri. He mugunda njiguwa oete. No hakanete na gicigirira kia nyamu. Ya chavo. Na niwega mwethe indo iriko indo icio indo cia thoguo ni iri ura muri guku. Yes. Caxton na Munyeki ri ni marae kunyirwo something in that similar nature. Marerwo thoguo ri ni kuhuthiire ni mubatie gukorwo mugietha indo iria cokaniriirie no thoguo nake athuri a tene ri matiari eitururi na kuanika ke kuanika indo ciao miatu. Yes. Mau ate tige kianika miatu kwa ni mabete back then before the what do you call this this feminine whatever you horowe gender equality and what have you he miaka iyo atumia matata buri to na kuheo ti na kina na kina kwirwo kina kihana. Yes. Marangiro ni mubatara mukinyo makinya ndo heido mwiragirwo na gwathirwo mukero mama haha ni makinya mahwa ni kuria meruri moria kwa muci wa mugambi urio hau warikia matuka-ini andu hari kinyiro kia anje na ni hari toro ya kanjo miaka-ini ya 84 wakoro kanjo ni makieheririo hori moria andu hacine irwa isia nana Manyitete ngari ya mira amegwate. Ondozo ndo diganagira. Mwani ogwore. Mujoke mutwaro ko mundu rweta omutweri. Baro tisi amegonde avikimu re. Nemi ochimenya ko mundu rwesio ni atoire. Ona mumwathiriri ndari cuwa. Nara mundu rera mutumba kuri we. Ari omuoyo. Muda twa ina gwo twatengeragia kuria meru wito ni watu no hivi. You give up. No, we give up. Caxton na Munyeki kuria maraeirwo ri it's a very urban place na maraki ohaga bari maumete kuria gaisha njiro o ni gaisha njiro. Yes. Mathiro haria mekumira ngari ri maraumira ho na mahero maumira ngari ni mukuona kanitha munene muthinya kuria werekei muthie nginya mwaruke kuria roi-ini indo cia thoguo ciake cie ngurumo yo cie ngurumo horo-ini ciake cia roi na murie kundu kwarera nguru tene. Maginya go ure. Marauma ngari. Maginya kanja maruka cira keo marayo thiri. Mzai. Azai mwathie ku. Athie nguri mwenda. Kwao. Ni kaundu turetha kenda giki. Aterere mzai kacoka kidogo atumuteithie. Murathie nginya ku. Werio twakinya ho no cia rũĩrĩ. Waita cia baba cie kono kule. Cie kono kuu. Atelaguo. Kana kia ni ngawa ukumakiaragia atia. Ya kura ndrere zai. Kumugia roko gwa mwana ri.
Mogesoka mwezi isuji. Ate isuji. Nyekio tatana ni kwango. Kate hili zai demo daidie. Ona nakere ona haria. Majenge mudu matano. Amwaro kia kiada kireku. Kiada kiku. Wow. Mogodi modhiete naroi. Mogado gechugine. Munyeki. Caxton. Oi. Kaigugu kani kudini. Naki anindu isimana atanuka. Niki ndio na ma village no chakawa inda ko ngolo ndosiona. Oya na kenya tume ya lido. Wala ate azai. Gala dade. Do kwenda amotu alokia yi. Tukawa rende sia baba. Sia baba. Aba you know. Baguano. Hata wawili bafoti mori show. Wako. Aitajiro wale hasipo. Nemoi. Saido dia twaigua kondo tako. Murenda riu ati na no rojio. Neturaigua ni ale mambulo titiga no na wonkwe. Nejo twayoga kumenya uria cingicoka report na mutie. Cikiga no ne ibi cia kaigire. Za mwezi wa idazia yusi yoko za aidodo. Dirame hata mwanamanya kuria muri. Nitoi twatheirwa. Abuo kana Google Map. Aja twaka na matatu. Oh. Yeta okakutonyo ne wa maito. Weta ngo Munyeki. Ne mukuru kugira no daragia muno. Daragia muno. Mondo ndio ni aiki kole ya mwingi. Yamba kutumia kidogo. Uzaya hata toko tuwale ko udoge dia tewe wa ikero ruo. Yoto chezera na to chezera. Duri. Kojira modo matano. Mati nange amuno. Ikidiko to yi wa tano. Nigeruga manyengere ni bene riri. Ungana gwari. Nimo ole maruga mane. Niwenda itura. Maraki haurokio. Akija kuya kianda ini. Marako aje sitamangana me. Ora. Oya form. Kaiwe form mujira ihurio. Unamu akinyari amoko ndakazai. Ayo mugonda anyuira. Kulingana na turatare irio ri. Hema balenji munene wachiwe njokia netie ruwe. Na hau mwena he mutu bamutamayo na ratare guoria. Kago mugonda wanjia. Mutamayo ine. Caxton ndio roga me ari atodime. Yayo ne makinya 40 Kinya. Wako imana na makinya. Ayo kinya. Ngone ko kirenginya na ko kori goko makita nyombo no kori to gwakanje gega. Zairada. Tunapima jamba ya mbamba yetu. Ala. Wanyi duanzi nini? Kama ya buda yako. Wewe mwenyewe unakanika wewe ndio baba yako. Caxton no radi kuono wati aya anake atiriri. Yenyo kumugende igwe mukeje ko ikitwaje. Kekwegwa ti andu. Zaira isikoto tie na inyiwele. Ogera kira kege. Noivu kuli gia twaro ko anyu. Ya musango. Majero ko makangai. Amanyo ko motio kera mudo matano tora motigo ko. Mutiga kyoguo. Bakiwa tiri. Oya. Jaza si utu ciao asae tu apore. Gei marengwo tere to parwa. Ma no me forere. Jaza oya.
Wacha wazae dakika mbekse. Chezeni chini. Mnatuletea makastomara alafu. Ngai. Te marekererio maporo. Tuachie kwanza huo mfupi kuna mwenye kona mbota. Kamenda mbota hizi si akilia ya chupa. Zaini ukuruta hayo. Hayo lele. Esa iko paa ndagulete kwa mwe ndiri baroni. Anetana tonda migulete ngira to. Naite. Zai adani oikia muhuko ni rachoma. Iratuma kewina indo. Amurute mbete icio. Nije iko. Majo dio komaga. Kaijo chikala pio. Gogo kongea jikwandu haya. Na tuleiyeigere jia baba. Magia nikalerio bareli. Walo tuachia wazae tuwashikanisha na grao ya. Kwanza wa mfupi huyo, hiyo mbota ndio nadai. Na nikishindwa na mbota nienda mpaka na mkono. Ngai. Kabatia hii. Mungu ajana foto sema.